Hello, khadanin takhu te khura nai nemeli sini SBI ni office tini hor sikau khabai almari tei tini rang khok pusat tongmani beba matilang baikha sini almari rok khloi sapai tei tini evangelis tini atalua sini binno habai darok tirok tuhi darok naidi anda bai mere sini almari no bema pokok pheka almari no khloi sini rang je tongmani rang khok pusa je tongmani beba no tilang lekha nandi bonti hai khlai sari khlai hongda nda yang tiaba mungkin sini atalua ni garis sapi tu ibu era tilangnya kini online klien pun sini komputer terjerak semulai tahu terang lagi sudah rang semi klien pun dah apa andi bahaya ke sini tini harus kau kau klien dah sini SBI office ni sini mai beli takut pun nanti sapi pun yang di sini itulah sapi menurut atau berarti kau ini janawan orang sapai tapi aku tahu jenis kitchen ni janawan mungkin orang ni gil orang ni pun gas rahal dia orang lain sudah amasuk tu lara hambai